Pozdrav svim dragim ljudima i dobrodošli u treći po redu video iz Beča. Ovoga puta donosim vam kratke inserte koje sam zabilježila u zoološkom vrtu na ovom prelipom imanju Šombrun. Za obilazak ovog zoološkog vrta mi smo izdvojili neka 3 sata i vjerujte, nismo sve uspjeli obići jer je sam zoološki vrt ogroman. I suprug i ja mnogo volimo životinje i kad god smo u prilici posjetiti neki zoološki vrt, obavezno to uradimo, tako da je i ovaj posjet zoološkom vrtu bio već unaprijed planiran. Moja topla preporuka je, osim naravno da obujete veoma udobnu obuću, je to da uzmete mapu na samom ulazu u zoološki vrt jer će vam biti veoma potrebno. Mi smo imali sreću što je tokom cijelog našeg boravka u Beču bilo prekrasno sunčano vrijeme, tako da smo i prilikom posjete zoološkog vrta mogli lijepo uživati. Jedina stvar koja meni malo ometa uživanje što se tiče zoološkog vrta je ta, makoliko životinje imale zaista prostora, meni je to sve nekako skučeno i žao mi je što nemaju mnogo više prostora po tim zoološkim vrtovima. Tako da mi to malo kvari doživljaj, ali evo šta da se radim, ovaj zoološki vrt je onako poprilično prostran, mada opet kažem, mislim da je nekako opet to za životinjice malo. Da li ste vi nekad razmišljali o tome, imate li isti utisak? Ako imate i kako je vaše mišljenje, pišite u komentarima ispod videa, baš me interesuje zaista. U samom zoološkom vrtu najviše smo se zadržali na mjestu gdje su bili tigrovi koji su uživo mnogo lijepi, kao i pandice koje su bile onako baš preslatke, ali to ću vam prikazati kasnije. Negdje sam usput i to snimila i ovaj dio sa fokicama je bio mnogo sladak gdje su bile i fokice bebe, tako da je bilo baš premedeno. Što se tiče ostalih nekih dijelova, predivno je bilo i tamo gdje su žirafe, vidjet ćete i tu uskoro. One su uživo mnogo lijepe i uvijek mi ostaje poseban utisak. Kao što vidite na snimku, sve je dobro ograđeno i izolovano, tako da su životinje jako zaštićene kao i ljudi zapravo. Na ovom mjestu smo malo duže stajali jer nam je neko rekao da će uskoro donijeti hranu za životinje, te smo htjeli da pogledamo kao i ostali ljudi oko nas kako se hrane životinje, da i to snimim. Međutim, pošto se to nije dešavalo, mi smo nastavili dalje. Tu je bio ovaj čovjek duge kose koji je imao i profesionalnu kameru i htio je da zabilježi to, pa smo onako svi čekali da vidimo kako će to izgledat, ali kao što rekao, nije se događalo, a imali smo toliko još toga da obiđemo i onda smo nastavili dalje. Ja sam već u nastavku imala plan da sjedemo i da predahnemo jer smo se svakako bili umorili. Prije toga smo obilazili cijelo imanje Šombrun i baš nam je bio potreban predah. Te sam vidjela u nekom od videa sa YouTube-a jedan prekrasan restoran gdje smo zapravo i napravili pauzu i što vam toplo preporučujem jer je mjesto onako mnogo lijepo. Vidjet ćete sad u videu u nastavku. Mi smo probali štrudlu sa jabukama, zatim smo tu po prvi put probali zaher tortu, muž je pio pivo i ja sam pila kapućino, tako da je sve bilo jako lijepo i ukusno. Štrudla sa vanilja sosom mi se mnogo svidjela, kao i zaher torta koja je onako poprilično jednostavna. Evo upravo ulazimo u taj objekat o kojem pričam, Kaiser Paviljon. I malo na snimku možete da vidite i cijene. Mjesto je apsolutno predivno i meni je onako kompletan utisak bio kako su ljudi iz ovog nekog vremena kada su ovo sagradili znali itekako da uživaju. Zaista svaka im čast. Poslije predaha nastavili smo dalje. Kao što rekoh, gledali smo pandice. Žao mi je bilo što nije bila neka beba pandica jer ih ja obožavam, tako da možda neki drugi put. Iskreno voljeli bi se vratiti svakako u Beč i ponovo na imanje bih došla da prošetam jer je priča zaista fantastična.
Sad trenutno na snimku vidite žirafice, postoje i stepence gdje se možete popiti gore da gledate od ozgo žirafice što smo mi učinili i onako zanimljivo ih je baš posmatrati kao i sve ostale životinje u ovom zoološkom vrtu. Ja sam u sljedećem dijelu ostala malo vani, a muž je zabilježio ove snimke, tako da ih imamo zahvaljujući njemu. Nisam nešto htjela da ulazim u ovaj dio gdje su ribice, iako je imao interesantan tunel i kasnije kad sam gledala što je on usput ukratko zabilježio, bilo mi je žao što nisam ušla da vidim ovaj tunel. Međutim, ostala sam malo vani da predahnem i malo vani da prošetam, tako da je ovaj dio videa zabilježio on, kao što rekoh. Simpatično. U suštini sve za svakog po nešto ko šta voli. On voli puno ribice, tako da je nakratko uživao u ovoj posjeti ovog mjesta. Što se tiče video snimaka, smatram da moj suprug mnogo bolje ih snima od mene jer on prosto zastane i bolje uhvati trenutak, dok ja uvijek negdje jurim i žurim, usput fotkam, što mnogo više volim od snimanja samih snimaka i volim također da sastavljam reel snimke, što sam nekad mnogo češće radila, ali evo, nadam se da ću se potruditi jer je to kratka forma koja je za mene mnogo inspirativnija od ovakvih videa. Što se tiče ovih videa, ja bi najviše zapravo voljela da vam snimim onako kako to izgleda sa zvukom autentičnim, dakle da ja ništa ne pričam. Pa evo, koga zanimaju takva videa, može isto da piše ispod u komentarima, jer ja inače volim takve videe da gledam. A možda priču prebacim na reel snimke, jer volim s vama da se ispričam. Ali mislim da je ovo, ako mene pitate, too much. Ko dogura do ovog dijela, od ovolike ove moje priče, svaka čast. Pišite obavezno šta je za vas bolje, tako da vidimo šta ćemo dalje. Voljela bih da dobijem povratne informacije, tako da u sekciji sa komentarima je slobodno izraste svoje mišljenje. Meni je to skroz ok da imamo i drugačija mišljenja. I to je to. U nastavku naše šetnje zoološkim vrtom mi smo posjetili još dio sa slonovima i sa žirafama koje su uživo mnogo lijepe i ja ih baš volim. I vidjet ćete u tom dijelu videa, može se čak i popiti gore stepenicama gdje možete odozgo posmatrati žirafe, što mi je posebno bilo super. Nadam se da sam i to zapravo zabilježila, sad kad razmislim nisam tačno sigurna, ali evo, u svakom slučaju bile su mnogo lijepe. Zatim smo posjetili, to jest tačnije po prvi put sam uživo vidjela negdje koale i naučili smo nešto novo, a to je da one vole mir i tišinu, to nismo znali, a posjeta njima na paviljonu gdje su one zapravo bile pisalo je da je potrebno da bude mir i tišina, što smo mi i drugi posjetitelji ispoštovali i one su onako jele. Staklo je bilo ispred nas, visoko staklo, bile su dobro zagrađene, jele su unutra u toj tišini i mnogo su uživo onako čudne, drugačije već što ih TV prikazuje, jer nemam pojma, ili bar ono što sam ja do sad vidjela i iskreno nisam se nešto svidjela. Tako da koale ništa, a muž je usput zabilježio snimke Miti, a evo i mene koja posmatram Palmen House. Jako mi je žao, pošto ja obožavam biljke i cvijeće, što nisam to uspjela da posjetim. Eto ga, toliko u ovom videu, družimo se uskoro u nekom novom. Pišite komentare, pišite šta vi volite, šta vas zanima, šta vas ne zanima. Evo, šaljem vam puno pozdrava, do nekog novog videa, ćao!